Stavio sam 3 igrača u prekrasnu Cherry Blossom dolinu. Ovo je pravi raj, mjesto gdje se može pronaći razan dobar loot, predivno selo uz jezero, prepuno životinja, divljih i domaćih, te veličanstveni lanac Cherry Blossom stabala koji okružuju ovu cijelu dolinu. U selu se nalazi mnogo villagera, a njihovu sigurnost čuva snažni Iron Golem. Sve izgleda kao savršen raj, barem na prvi pogled. Ono što igrači ne znaju da se oko njih, ali i ispod cijelog sela, proteže veliki lanac špilja. Špilja koje kriju jednu veliku tajnu. Naši igrači su odmah krenuli u istraživanje. Jo, vidi, evo ga puž. Ajde, ljiga. Selo nudi bogat loot, kao što su dijamanti, hrana i sve što im može pomoći da prežive prvu noć. Kao pravi Minecraft igrači, počinju skupljati drvo i rude. Pripremaju se za nadolazeću noć. Prvi plan je preživjeti noć, to onda napraviti pauzu. No, već od početka pojavljuju se prve razlike u razmišljanju. Moj plan je održati ovo selo sigurno. Dok Mario i Petar žele mirno graditi i istraživati, Ozzy u ovom mjestu vidi priliku da postane vođa. Čekaj, ti si odmah počeo raditi sebi bazu. Pa normalno. Jesi me pitao da smiješ? Šta bi tebe trebao pitati? Bolje bježe od tu. Magneteson Ozzy se naravno nije sviđalo kako mu Mario odgovara, a Mario s druge strane nije se sviđalo kako Ozzy odmah sebe gleda kao nekakvog gazdu. I tako je među njima počela rasti napetost. Kako se približila noć, Magnificent Ozzy je odmah sazvao sastanak da dogovore tko će šta raditi u selu. Svi su sjeli na svoja mjesta, a on je bez oklijevanja preuzeo ulogu gazde i započeo razgovor. Ovo je moje selo i kao naknada što tu živite, svakih 5-6 dana ima 5 irona da mi date za početak. Ne može. Ja Kako je to tvoje selo? Ajde čujem ko će šta raditi, da se raspodijelimo, da zna svako svoje obveze koje ima. Ja nam mogu hranu tražiti. Ti bi mogao tražiti nam rude i da imamo od čega raditi oružje za zadatke i Armor. oklope. Iako je zapravo dobra ideja imati sastanak, Magnificent Mario nije volio kako je Magnificent Ozzy sebe postavio kao načelnika ovog sela. Vidljivo je kako Magnificent Ozzy želi vlast. Ovim sastankom podijelili su se zadaci, ali je isto tako počeo lagani sukob između njih dvoje. Dobro jutro, započeo je novi dan. Svatko se primio svog posla. Petar sređuje farmu, Magnificent Ozzy radi što Magnificent Ozzy želi, a Mario uzima baklju u ruke i silazi niz špilju. Špilja je jako opasna, puno je mobova. Mario nema nikakav oklop. Na putu nalazi ugljen i željezo, pa ide dublje. Kako je prolazio kroz špilju, ugledao je nekako svjetlo. Evo čest. Granatu sam našao. Granata. Nešto što Mario nikad nije vidio u ovom svijetu. Za šta će to služiti? Pokraj česta nalazi se nekakav crveni trak po podu, a odmah pored litica koja vodi još niže. Jako oprezno, Mario je došao na tu liticu i vidio je nešto veliko i neobično. Neka životinja velika. Nije htio riskirati, nego se odmah vratio u selu da svima kaže što je pronašao. Vidio sam nešto uznemirujuće u tunelima dole. Gdje? Ajde, odite sa mnom pa vidite. Iste sekunde svi su otišli na mjesto koje je Mario opisao. Bravo. Ima još jedan zombi na lijevo. O jeba, nemoj mene jebovat. Nakon što su stigli na rub, vidjeli su da je Mario bio u pravu. Ja bi se spustio dole, ali malo me strah. Momci, ako se ne vratim, ne čekajte me. Ozzy, kao pravi gazda, uzeo je kantu vode u ruke i odlučio pokazati svoju hrabrost i vodstvo. Gledaj konjine šta leži. Bilo je vrijeme da vide šta se to dole nalazi. Nekakvo metalno čudovište. Našao sam bazuke. Samo uzmi to, daj.
što je taj stroj? Svi su uzeli mačeve u ruke, ali stroj ne reagira. Nakon nekoliko minuta uzeli su pickaxe i vidjeli kako ipak on radi damage. Broken heat ray arm, scrap metal, scrap circuit, scrap wires. Svi osjećaju pobjedu, ali ne znaju da bi ovi udarci čak mogli biti njihov kraj. Po povratku, Magnificent Ozzy je sazvao još jedan sastanak. Dogovor je jasan. Jačaju obranu. Momci, ono što smo vidjeli u špilji ne liči na dobro. Tamo je netko izgubio život. Stoga predlažem da u selu pojačamo osiguranje. Šta je bio ona velika stvar tamo? Mene je to izgledalo kao nekakav kukac ili neka borbena mašina ili nešto. Ali ja ne znam i čemu ova bazuka kužiš tamo u čestu. To se ko zna šta tamo sprema. Stoga mislim da bi trebali dići jedan veliki zid oko čitavog sela. A ne, napravimo bunker i to je to. Bunker za cijelo selo. Tako je. Mario je odlučio graditi bunker u planini, a Magnificent Ozzy diže zid oko svoje kuće. Mario, šta misliš ti o sve ovome što se desilo u špilji? A mislim da to nije normalno i da bi trebalo nešto poduzeti pod tome pitanju, ali naš gazda je malo pre nekako opušten, boli ga briga. A znam. To moramo promijeniti. Ja vidiš, ja sam već tu počeo graditi sebi nekakav mali bunker. Svi su bili vrijedni i gradili po cijele dane, ali onda se dogodilo nešto veoma čudno. Nebo se je zamračilo i započela je kiša. Na prvu to nije ništa čudno, ali svaki sat kiša je postajala sve jača i jača. Kad će ova više kiša prestati? Nakon kiše uslijedila je i grmljavina. Šta je s ovim vremenom? Magnificent Ozzy, koji je inače uvijek taj koji je miran, prvi puta postaje skeptičan. Svima je bilo jasno da slijedi nekakva velika opasnost. Odjednom tlo je podrhtavalo. Svima je bilo jasno. Nešto veliko dolazi. Ljudi, šta je ovo bilo? Ne znam, ja se to pitam. Šta je to? To ću sad znao da se neće dogoditi. Uhvatio me strah, znaš, da sam morao dalje graditi. Dok su Mario i Petar neprestano radili bunker, Ozzy je patrolirao selom. Nakon nekoliko sati odlučio se vratiti u svoju kuću. Iz zemlje je izašao ogroman tripod. Čim se podigao, počeo je pucati po svemu oko sebe. Prva meta mu je bila Magnificent Ozzy. Aj kud ti! O, pa iznad mene je! Mario! Tiki! Ovo više nije nevrijeme, ovo je napad. Usprkos sireni i eksplozijama, Petar i Mario misle da je to samo jedna jaka krmljevina i nastavljaju raditi kuću. Magnificent Ozzy ne može doći do njih, pa je morao početi kopati tunel do bunkera. Momci! Otkud ti? Pa jeste vidjeli što se vani desilo?
Dođite za mnom. Pazite, dođite vidjeti. O! Na vratima ih je čekao tripod, točno iznad njihovog vrta. Magnificent Oz je probao pogoditi tripod sa strelama, ali one nisu ništa pomagale. To je robot neki. Gađao sam ga sa strijelama i ne radimo nikakav damage. Ima koliko jače da probam damage. Imam ja granatu. Bilo je samo jedno rješenje. Mario ima granatu. Kao pravi vođa, Magnificent se nudi da ju baci. Ovo je bio trenutak kada je on mogao biti taj koji je spasio cijelo selo. Svi su se odmaknuli od njega. Magnificent je napravio korak naprijed. Granata je u ruci. I tada... Pazi!